Leo mtoto anaachwa, anakuwa kama kuku wa kienyeji, anaachwa, anakuwa kama ni mbuzi wa mitaani, anatembea mwenyewe. Alafu unategemea baadaye tuwe na kizazi bora, unategemea baadaye tuwe na kizazi kizuri, unategemea baadaye tuwe na watu wenye uadilifu. Utawapata wapi watoto wao? Kila mzazi anapaswa kutimiza wajibu wake. Kama Mungu amekupa mtoto, basi timiza wajibu wako. Kuna watu nimesema hawana watoto, wanatamani kuwa na watoto. Sisi ambao tuna watoto tunashindwa kutimiza wajibu wetu. Wanakuwa watoto zetu kama vifaranga wa kuku wa kienyeji, wanazunguka vile wanavyotaka, wanapekua vile wanavyotaka, alafu unategemea kwamba taifa liwe taifa lenye utulivu. Unalipata wapi taifa lenye utulivu? Unategemea jamii iwe ni jamii yenye utulivu. Unaipata wapi jamii yenye utulivu? Unategemea kwamba familia zetu ziwe na utulivu. Unazipata wapi familia zenye utulivu? Unategemea nyumba zetu ziwe na utulivu. Unazipata wapi nyumba za utulivu? Na inafikia kipindi watoto sasa wanawapiga baba zao. Inafikia kipindi watoto wanawapiga mama zao. Wanapiga kwa sababu chanzo cha kuwapiga ni sisi wenyewe. Wazazi tulishindwa kutimiza wajibu wetu. Wache sasa watupige, na watatupiga mpaka watatung'oa meno.